avant plus de bac kadi diamode musi bimisi bana ya kodi dia moyo zevo classe kina administration evo kutakania bantu tu insiku mikalanga bana est-ce que mbunku fi le nakuza sa kodi dia moyo inki ye bwedi ya bakulwa bantu basonika dio evo boso tanga mo jidani mo bible avec le christianisme baou les 10 commandements nzuri atuka Moizo na Rubaka iwanatadi izeko kwa bakongo kwa nani kodi dia moyo dio muntu kwa ndoso nikadio evo bwedi ya izila munza mukanda bakongo kodi dia moyo i la loi sacrée nsiku myakulu munatata nzambi wanambata Mungu wa longo tekila bakongo bayanzika yala totomia kodi dia moyo dia kulumuka wanambata Mungu wa longo mulungu kya ntatu kikyo kya luaka bakongo wanambata Mungu wa mbanza kongo dia ndodila buna nsiku myomyo myakulumuka vantadisia nenkembo wa muniswa ina kulunzi balumanta wanambata Mungu wa longo yevakala ya lemba mwana mpeve nibakala sambi la mukinzungilila kubana Mungu ambata Mungu wa kongo na ndodila ye ne mwanda kongo watuka muzulu ne mwanda kongo bonzo yave kwa bana baiseli kati tata nzambi bonzo buka vovila mubwibila vo utikamba kwa Mose mononge tikufidisa mukwenda vaikisa bana baiseli kumipiti Mose wa yuvula ngena nani yani vo mono yave nzambi yako wamvana minsi kuna kola mana kuna tuma mana nzambi za nkakako kuna bonzo yave fumu mwanda kongo mbe wena umusi mabiekwa kwa tata nzambi buna yani wakulu mukamulumbu kiki kya ntatu banambata Mungu wa longo yewavana nsiku mya nkoja munyu c'est la loi sacrée kamya soni kwa mundu ko mungindu zani kansi itata nzambi wakulu munamyo kwa bangudi zanganga una kodi dia moyo siki dia ni diantete article 1 fo kodi dia moyo kadi komwa kadi sumuna longo donc la loi sacrée kadi komwa kadi sumuna longo donc la loi sacrée ne peut être modifiée ni être transgressée donc bon so buma sona mena ibuna mana tata mana na te kwa yeli ko wena wa milumba mindele bayiza mwangisa bya bio yoka mbanza kongo nata zido kimaza nkaka yekutu vidi samvima idina fumu mwanda kongo yandi wa sola mindumwa za zingi za iza ku Kongo muzo la kuiza vutu la lusanzo la Kongo vanakiandu kenzitusu ye bafidi san longi bonso kwenye nambikulu von longi una kuiza vutu la longi la bakongo ye vutu la bakongo vakiandu kenzitusu una longi o yandi wave wa mbebe musonika vutu ka sonika nsiku myomyo nyatambula nenkembo amoniswa ina kulunsi banambata Mungu wa longo muna longi ya Kongo yani weti sonika evo wa sonika nsiku myomyo mina vutu la mukongo dia ndotela vukongo diamba divutu kisi patondo kizeiko nanga tutitatamana kuna régie évolution de vos minutes mete makinu bora tutitatamana mwabi vya FDCD babulenda kutuvana mutando kiti kuiza bwenku amakadi wala wako kongo dia mona bweto ndolwa kila bwebwa na kuna kadila mkuba mameko organisation ya Kongo diodio vraiment ma bikula mimbikudi na makedika bosito kama Kongo ya mona belo zeko vodia basala ki moena pe zeko me vodi na lwa ka Kongo ya mona vodi na lwa kila bwebwa na kadila organisation ya Kongo diodio Kongo dia mpabudi na kuiza nanga kavena muntu ko zei bwedi na kuiza mpeleko mumbikulu jena da vovovo mani Kongo wa mona unakuiza mani Kongo wa mpa kadi tuka Kongo ya vambusulwa
ndamu zitatu tukakongo dia ntotela dia kotela mukingole na te unu ki hakika twena diaka ye mani kongo ko detiyala kansi mbikuluza tusisila bakulu vo ntinu wampa unakuiza ntinu wowo unakuiza vutu la bakongo muita umusi una mani kongo ndo buka na kuiza katuze ingizani muntu kavo viko buka na kuiza kadi mumbikulu dia vovo unakuiza ye mvoala tatu mvoala ya luyalu mvoala ya lusalu imvoala ya kimpevi kansi mani kongo diodio katuze buka na kuizila bo kadi mumbikulu luvo menga maminyi manakala mungiza budi linavo mbikulu mpazi zena mungu mukiesi sa na ngambote twa vingi la bwe buna kuizila kansi mani kongo ndondo buka na kuiza yandi una yala bonso kutu kelevo vanga vavo una kala ye madingizi una kala yelu yalu lwanene una yandi buka na kukongo mfumu bakongo bena munziza nzenza mpe babinda mene kala ye mfumu ntangu yoyo isitwa kala ye mingunza ba ambassadeur ya Kongo mingunza ngeta Ngunza ambassadeur musi Ngunza le prophète kayandi ngunza kansi mungunza c'est un mot à part entière ngunza ye mungunza utimona donc ngunza ndo wantumwa wa prophète wa mbikudi kansi mungunza c'est un mot qui veut dire ambassadeur donc yandi wena kala ntwa disi mvovi kiya kisika munkita ya Kongo munziza nzenza mani Kongo diamba unayala Kongo bukana zola kuenda sika vingi sa unakumvinga kati kimfumu kyandi kinakala kya kimpevi kimfumu kyandi kinakala kya luzolo lota Tanzania buna muntangu yoyo mukimfumu kyandi simwa katuka kinkamala yesitokota mukizamala est-ce que kiseko parce que watu kala wakana kwa mbuta zetu ko même administration mavata be ko mbuku pour mutu katu kili mukimbuku zile kota mukimbuku kina en tout cas kati koti hele konsi ya kwenye wani na kansa en tout cas mal order kalubede bodo fetu bulwe kwa patalangane bo mukimbuku tangana kukisusu la kukisonga tout ça bwe karla contact et donc contact les différents villages mapata kama bana nguiza ni relation boza kadil buje linavo bakongo tatuka munkulu nsaku mpanzo zinga bakongo twakala yeluvila munno budwe tizieta buna muzieta buwele kuma binda mane kukisonga muluvila kaka esiwa muna muntu ukuvuidi evo muntu ndonongeye vuidi kansi muntu kalendi zieta kizieti ko kadi bakulu beto bawo enzenza wiza wantu ngila vata mbokinge kwa vata dia kusalukia kunkiki mono ngena musi bonto luka kama nazo za yakatuka ngenda mvimba kukingandi siasa la créer vide kwa kukuluka una video yoyo il est na koti sanzenza ce qui fait que contrôle yangolo ifutikala mukonso kwa kimbuku contrôle yangolo mukonso kwa vada kidi votoza ya nani ndondo kotele kweka tu kidi ngika tu kidi kizi sala kadi koko ka tu kidi lenda sala lenda kala mvondi bugatini ni kizi dikwankaka buna yani sikanata mavanga makangwa sunka muvata jodi dikizi kota se mubila kyokyo tubina manizaya wawo weti kota muvata mukimbuku ye mumbata nga Kongo yakala yinza janene yinza dimozi zinzila kazakala bonso unuko kelenda zieti la muswalo beni buna muntu lenda kwende la mmalo kansi muntu bulu mweni zizi kamona kuvata lubina meneza ya kweka tukidi lubina meneza ya lusansu lwani kadi ngatu kimpumbu buna kimpumbulu tumo kyani kya luzei bon vous demandez vous constitue que il faut circuler librement oui c'est bien eh puis moi je sais ça va kuluna watu lwa kiva watala au lukala ndabda chi contrôle comme tel nkatu kwa chef de quartier bon lisez ko vraiment
Ningwa. Kai vou controle ya kala ndo zinaza. Le dama ndo mundu wizi futla kunpamwa. Mkuti alo kwenta muza yako kweka kala kwa tu kidi vama mbona zamu payana yaika bajuro yo mezuko lupango opesi. Mbazi pamuka o ndo vanda baba kuluna. Mikoba mbuta zetu buna ludedo mo lakala bu. Kotele baba tarangana feti kuzaya nani wena kwetu kidi kiwizi sala. Vraiment qu'est-ce après totalement vrai. Donc mukongo bisalu ye bisadi. Mani Kongo ye luyalu lwandi lwena luyalu lwa mfumu za zola kansi kazanzodi myaki mfumuko mfumu za zola kansi kanzodi myaki mfumuko munyambuja balege babo wakansuki tumbu kwa mungu vo mfumu zizolele kimfumu kansi kazena mfumu za zola ko siba nata mavonza yemavonza momo maumana vanga bimpumbulu bina natalufwa yebidi lukuko simumbila kyokyo bimfumu kadena bimfumu byaba zola nga bimfumu ko kansi bimfumu byaba nkwa zola bafeti dio yala savo mukongo byamba mukala mfumu binda manekala muntu wena capable muvingila mudia wansuka kansi kadia wansuka Yote obese le contraire. kadi binda manekala muntu lenda dia wansuka or muntu lenda dia wansuka lenda pe kondwa mudia Madingizi babu aba kujidila tete. voilà Kujibongela meni bonga ya filibana kumputu. kadi munkodia moyo bakulu beto bawo jamulungila kansi kamuyugutako kyokyo igizamala memukinga mala jamulu yuguta kansi kamulungila idiadi woti monavo muntu lindakala watanda bonzo mono kakiti kididingizi vongeli muntu lindakala kenana kimako bukakiti kididingizi nzo yimenene bonzo sama muntu lindakala mumpasi kansi bukakitu kidikingani ugrutini idina luyalu lwa bakulu beto yimuluyalu lwa Kongo lyampa mfumu za zola kansi kanzodi nyaki mfumu Ko televana nga kuzule katuka kodoke. Mkungu ya demiso kuzeyo. Baka kisade mzuze kutsade msene kuna udaki mfumu da nwane. Mema utafanga fulukina kameta bana ndi kiesi wankango ko kazi. Katu kwa kuzuka katuka. idina bakulu beto bawo nsiku umo sikaka utu na lembo buisa kidivo Kongo deta tamanakala Kongo insiku wadisu mudisu dini kadi meme madingizi siba mona wonga muvanga bonso ka bonso kadi baze hivyo disu mudisu dini mudia bawo nkosa ngulu kama na sakisadi ya ntunda mite nkosa ngulu kama na sakisadi ya ntunda mite wamanakala na ngulu ziwe zitwela wamanazenga madioko diki limo ngulu yoyo yamanabuta bana babingi 10 evo 15 ngulu yoyo yamanasakisa mudia bana tanda banenzika tanda nkosa ngulu kama nasakisa dia ntunda mitende songele ngebu wena mfumu foti mona nsoni muvonga vonkangu weti yala wena watatu ngebu wena mfumu foti mona nsisi mumona vo bantu benana binkuti bya mboteko kanti ngeye binkuti bya weti losi ngebu wena mfumu foti mona nsoni mukala na nzo ya mbote kanti bantu ba weti yala beti guila nzo mupepe ngebu wena mfumu foti mona nsoni mudia kwa kwingi ye baweti yala bina ye malnutrition nsuki za bwaka semubila kyokyo luyalo lwa Kongo bawo mfumu za zola kanti kanzodi myaki mfumuko idi audio muluyalo lwa mani Kongo tatanzambi unatedi misami nsiku myandi kalona kala luzolo lwa muntu lena yala ko kanti iluzolo lwa tatanza ubana tedi misako tatanzambi kama na sumu na nsiku tatanzambi unakumva na tu
etumbu kyandi koka kokele yakimpumbulu mambo kananja semubila kyokyo mukongo lyankulu bantu bakala zimfumu bakala zimbuta bakala banguliza nganga kadi mbuta zilina takinzonzi kabena na nsatu yadiako kanzi ndwenya zene nsatu yadia mpwila za nitu ya kinsuni ye lembwa toma zola fuila banka kankeli semubila kyokyo mulu yalu lwa mani kongo mbuta za bantu bandwenga basaje bawu babinda manekala bantu bansila vuvu muntu wena ikapasite muvingila mudia wansuka muntu wena nansoni muvunga idiawu jojo kongo lyankulu bamindele bayiza bamuna nandu limere bebeze